Iran yishe Trump, YIHORERA Ali KHAMNEI. Bizaba ari igisubizo cy'amasengesho y'abanya-Iran benshi harimo n'igisirikare cya Iran IRGC bamaze imisi basenga Allah subhanahu wa ta'ala ngahe imbaraga ubushobozi IRGC bazahorere KHAMNEI. Bo umutwe horerwa undi ijisho rigahorerwa irindi, ntabwo kwica ikegera cya Trump zabihagije mu gihe umuyobozi w'ikirenga wa Iran yishwe ku buhagarikizi bwa Donald Trump. Nyamara Donald Trump ngo yababaje Iran inshuro nyinshi ahereye ku kwica Qasim, nanone wari umuhanga ukomeye cyane uza kirimbuzi mwaka wa 2015. Ubutegetsi bwa Donald Trump batangiye kugira inziga iremereye cyane ubwo byagaragara neza cyane ko Iran ikomeje kwibasirwa na Donald Trump kugeza Soleimani bamwivuganye nawe. Ibi byose byakomeje kugaragaza neza cyane ko Iran izakora ibishoboka byose. None byaje gumira kumirari cyangwa se uko marutenderi bivugana Ayatollah Ali KHAMNEI ngo ubungu rero Donald Trump ararya rimenge umutwe wawitegereje ku isahani nk'uwa Yohana Umubatiza, ngo kuko ibyo arimo gukorera Iran bitagenda bitabonetsemo igisubizo cya kinyacyo. Benjamin Netanyahu gusa leta z'ubumwe za Amerika ngaba ari gusiza Donald Trump bwa nyuma, agahinda, umubabaro ndetse n'amarira y'abanya-Iran bayerekeza Ayatollah ku munsi wo kumushyingura we n'abagenzi be bice muri cya gitero cyo ku 28 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka wa 2026. N'umuhango wagaragayemo imvugo zikarishye cyane zo kwamagana Donald Trump no kuvuga yuko uko bizagenda kose nawe ari umupfu, ari umwe mu bagenda. Ibi ndabikubwira uko bizagenze ndetse n'icyo Iran bitangazaho. Nyamara mu gihe KHAMNEI yashyingurwaga, leta z'ubumwe za Amerika zagize gutya zigaba igitero gitunguranye cyane kuri umwe mu mijyi yo muri Iran. Ibyo ngiye gushimangira cyane ko leta z'ubumwe za Amerika ngo zazifuza gukomeza intambara, batifuza amahoro mu buryo bwuzuye, bifuza gukomeza guhangana kurwana na Iran bishobora kuzana icyo twakita izago cyangwa se ikibi gikomeye cyane mu karere kurasirazuba bwo hagati, mu gihe benshi bivuga ko intambara iri gushyirwa akadomo. Ibitero byagabwe byagenze gute navyo ndabigarukaho. Ni ku rundi ruhande ariko nanone Iran nayo yahigiye kurimbura ubwato bwose bunyura mu kigobe cya ba Perse, by'umwihariko ushobora kuhambuka no gushaka kwinjira mu murwa wa Hormuz budafite uruhushya rwa Iran, mu gihe CENTCOM ishinja leta ya Iran bwa bitero bikomeye cyane ku murwa wa Hormuz. None leta z'ubumwe za Amerika zahamya neza ko zikurasa zisubiza Iran ku buryo bwuzuye, ngo Iran yakoze ibikorwa by'agasuzuguro nabo rero bagomba gusubizwa. None tariki 8 z'ukwezi kwa karindwi mwaka wa 2026 CENTCOM ku rubuga rwa X, ayo n'amagambo banditse tugiye kuzagurukaho bagaragaza neza ko batangiye ibitero byeruye kuri Iran mu mazi nk'igisubizo cya gisirikari kuri leta ya Iran n'igisirikare cya RGC. Ibitero RGC ngiri gukorera ku bwato bunyura mu murwa wa Hormuz. Ibyo kabitatuma Amerika ngo ituza. Ubundi ari muri Hormuz, Amerika yashyize ugufi bwabo mu kigo cya Oman inkumirizi zabo cyo bita blockade zigamije gufunga amato yerekeza kuri leta ya Iran ku byambo bya Iran. Ariko asa nanone cyangwa se izi mbaraga za gisirikare isa nk'igitutu kuri Iran kugira ngo batambutse ubwato bwose muri Hormuz, birinde kuba baraswa na leta z'ubumwe za Amerika. Iran iti ntabwo atugira, twebwe ntabwo dutinya kuraswa, ntidutinya urupfu, ariko twakanga gasuzuguro, nicyo kintu cya mbere twanga. Bakanga gutambutsa ubu bwato mu gihe bwaga bwizejwe uburinzi na leta ya z'ubumwe za Amerika. Kuba rero ubwato buraswa bwari bwahawe icyizere na leta z'ubumwe za Amerika kuratambuka nta kibazo, Amerika ibona ko kugenda batabuhoreye byaba ari ikibazo. Ndabikubwira ndana kujyana ruguru gato mu Burayi, bwana Putin akomeza gusuka irimbuka kuri Ukraine. Ibitero bidasanzwe byongeye kwibasira Ukraine, aho cyane kureba station za Taliki aturuka internet ikoreshwa n'abari muri commanding post cyangwa se ibice byoherezwamo za drone, uko ari babikoresha afite nyine uburyo bwa internet. Putin rero yatangiye kwasuka icyo twakita irimbuka ku buryo budasanzwe, nabyo turabigarukaho kamwe ku kandi. Unyemerere tujyane ku musozo turi hamwe ibiri kuvugwa byose ko bizakabaye nta na kimwe dusize inyuma. Njyewe ndi umungu wa Kamanzi w'Uruwande, ngo ikaze tujyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. kuko ari urugamba rutoroshye rwabiri muri Asazo rwagati rwatumye benshi bibaza uko ibintu bizarangira.
gusa urugamba ubwarwo ntacyo rwari rutwaye, ahubwo ko barishe Ayatollah Ali Khamenei ngo igomba kuzazana igisubizo cya nyacyo kuri iki gihugu cya Leta Zunze za Amerika nk'abambari bacyo mu gutegura igikorwa cyo kwivugana umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Ikosa rikomeye bakoze niryo, ndetse azicuza by'igihe kirekire kurasa umuyobozi nkuriya, kumwica, nyamara ngo ntacyo yagutwaye. Mwe no muri biganiro ngo murebere hamwe uburyo mwasoza amakimbirane ndetse no kutumvikana muri musanzwe mufitanye. Ngibi ngibi byemerera Iran gukora ibikorwa zose bishoboka cyangwa se gukoresha imbaraga zose zishoboka, maze bakibasira ubwo butegetsi bwishe Ayatollah Ali Khamenei wishwe rugikubita mu gitero cyagabwe na Leta Zunze za Amerika ubwayo yivuze bafatanije na Israeli. None Donald Trump we baramuteguje mbere yuko apfa, bamubwiye yuko urugamba rwo kumuhitana ruri mu nzira, ntago agomba kuzacika abanyirani, bagomba kuzahorera Ayatollah bakamwivugana, niko bavuze bateguza Donald Trump. Mu bumwe mu buryo bukomeye bwo guhanagura aho President Donald Trump bari gutegura, ngo ni uburyo buzababaje cyane. Gusa mwibutse Trump na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu barahuye baraganira bategura igitero. Gusa urabuze n'umuyobozi w'ingabo zikomeza Iran izindi muri akotara yavuze ko urupfu rw'uyu muyobozi w'ikirenga wapfuye ruzahorwa n'ibikorwa bikomeza cyangwa se ibikorwa bikomeye bizakorwa kuri bwana Donald Trump cyangwa se Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu. Moiseni Laizai wahoze ari umuyobozi wa RGC yatangaje ko uburyo Iran yitaye kwicwa ry'uwahoze ari umuyobozi mukuru w'igihugu butazarangirana n'ikumirwa ry'igisirikare gusa. Mu kiganiro cyabereye kuri televiziyo, Laizai yagaragaje itandukaniro riri hagati y'icyo yise kwihorera mu buryo bw'ingamba ndetse no kwihorera ku giti cy'umuntu ku giti cye. Muri make ngo ibyo Iran yakoraga mu minsi ishize, reka mbigusobanurire neza. Urugamba rwatangira, wibuke y'amahame y'abashia, kirazira guhorera umuntu mu gihe utari wagaragaza ko ari inzirakarengane. Ngo intambara bakoze cyangwa se iminsi bamaze mu igihe kinini bihorera ku bigo bya Leta Zunze za Amerika, kuri byambo bya gisirikari, ku bigo by'indege bya gisirikari, ngo ntabwo kwari guhorera Ayatollah Ali Khamenei, oya kwari guhorera ibikorwa remezo byabo n'ubundi bari gusenya. Ndagira ngo ubyumve neza. Icyo Iran yakoze, yahoreraga ibikorwa remezo byabo byashenywe n'ingabo za Leta Zunze za Amerika zabatanije na Israel. Ntabwo kwari gukurikirana umuntu ngo bamwice, bahorera umuntu. Bahoreye ibikorwa byagenze neza cyangwa se byagenze mu buryo bwiza cyane, biba très difficile kuri Leta Zunze za Amerika na Israel, ndetse barangira bavuga bati ni amasezerano turimo kugerageza gusinya bigaragaza ko Leta Zunze za Amerika zatsinzwe urwo rugamba. Aho ngaho Iran yitwaye neza, niko ivuga ngo mu guhorera ibikorwa remezo byabo, mu gutanga igisubizo cya gisirikari ku mwanzi, ndetse no gutanga icyo wakita inyungu kuwateye, aricyo gihombo kuri we nanone. Ariko guhitana bamwe mu bayobozi bakuru ba gisirikari ndetse n'umuyobozi w'ikirenga wa Iran ntabwo batangira kubikora babihorera, bahorera abo ngabo bishwe. Niyo mpamvu Laizai avuga yuko igikorwa cyo guhorera Ayatollah Ali Khamenei kitari cyaba, gusa bahise kumanza kumushyingura kugira ngo agahinda kabo kazaza none gukorwa, umurambo we ukaba utashinyagurirwa barawushyinguye mu cyubahiro. Byumve gutya, muri make bagomba kuzahereza aho bohereje Khamenei mugenzi we wamwivuganye, nkuko Laizai abivuga cyangwa se nkuko uyu muyobozi wahoze muri RGC ari umuyobozi abivuga. Intego y'ingenzi ya Iran ni ukwirukana Leta Zunze za Amerika mu karere ka y'Iburengerazuba, akavuga ko ari ubwo buryo bwonyine akarere gashobora kugera ku bwigenge burambye. Ati guhana ingamba bigomba kugerwaho kugira ngo inzira igana ku iterambere ryacu ikomeze gufunguka. Niyo mpamvu twakoze ibintu bitero. Ariko Laizai yavuze ko abavuga ko ari bo bagize uruhare mu rupfu rwa Khamenei bagomba guhura n'ingaruka zarwo. Atasobanuye uburyo, yavuze agira ati abantu babiri bagize uruhare mu iyicwa ry'umuyobozi wishwe ntabwo bagomba kuzacika ibihano. Ikizagaragara by'umwihariko Perezida wa Amerika Donald Trump na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu, gusa ntiyavuga uburyo bazabahanamo cyangwa se ingaruka zabageraho. Laizai yanavuze ko imihango yo gushyingura yabereye muri Iran yose ari igihamya cy'uko imbaraga za Khamenei zarushijeho kwiyongera kurusha uko yari akiriho. Yavuze ko abantu babarirwa muri za miliyoni bagaragaje ko
ibyo yise imbaraga z'umwanzi zo kugabanya inkunga ya rubanda kuri Repubulika ya Kisilamu byananiwe. Nk'uko abivuga, ingengabitekerezo ya KHAMNEI ubu imaze gushinga imizi mu muryango wa Iran wose, ashimangira ubumwe bw'igihugu nubwo hari intambara iherutse kuba, ariko ngo abenegihugu bose baracyakunze ubutegetsi bwa IRGC. Perezida yanagaragaje imihango yo gushyingura mu mijyi mitagatifu ya Iraq ndetse na Najaf na Karbala, avuga ko izaba ikimenyetso cy'umubano wa hafi hagati ya Iran na Iraq. Yavuze ko abanya-Iraq bazakira uyu muyobozi nyakwigendera kubera uruhare rwa Iran mu gufasha guhagarika gutera Gaza, ibizwi kandi nka ICC, nyuma y'ibitero by'uyu mutwe wa 2014 byibasiriye Iraq maze Iran igatabara. Kubw'ibyo rero bazohererezwa umurambo wa Ayatollah maze bawusezere. Waza umuyobozi mukuru wa IRGC yagaragaje kurenga ku muhango, agaragaza icyo yavuze ko ari intego y'igihe kirekire ya Iran mu karere. Avuga ko ubufatanye bukomeye hagati ya Iran na Iraq bushobora gufasha Aziya y'Uburengerazuba kubohoka ku ngufu za Leta Zunze za Amerika ndetse na Israel. Kuri ya Israeli na Leta Zunze za Amerika zakomeza kudorumbanya akarere. Amagambo yagaragaza umwanya umaze igihe kinini mu nzego za politike n'iza gisirikare za Iran ku buryo kugabanya umubare w'ingabo z'abanyamerika mu karere bikomeje kuba ikintu cy'ingenzi mu ngamba bafashe, kandi byaratangiye aho Leta Zunze za Amerika zikomeje gukora withdraw ho muri Iraq basigara kimwe mu mbarwa bagenda umusubirizo. Mu gihe ibiganiro bikomeje kubishyirwa mu bikorwa by'amasezerano y'ubwumvikane aherutse gutangwa, abayobozi bakuru ba Iran bakomeje gushimangira ko ibiganiro za politiki bitazahindura icyo bavuga ko ari uburenganzira bwa Iran bwo gushaka ubutabera kwicwa rya KHAMNEI. Muri make byumve gutya, kabone nubwo mwakumva ngo ibiganiro bikugerwaho umurahoro muzigiye gufungurwa, kuguhorera KHAMNEI ibyo ni no talk, nta kubiganiraho, nta kubivugaho, nta kindi kintu cyabivugwaho. Nyine ni ihame rya Kishia, ni ihame rya Kisilamu. Ijisho rero rw'irindi, ugutwi gahorerwa ukundi, umuntu ahorerwa undi. Ibyo byo kuvuga ngo rero twaraganiriye kubw'ibyo mugomba gushaka uburyo mwakivugana Donald Trump, ubyiganirize ubwawe kwitekereza gutyo, ngira niyo ntabwo kwitekereza gutyo, izakora igikorwa gikomeye cyane cyo guhorera umuyobozi wishwe kandi ababigizemo uruhare bararye bari menge. Ariko uzi ijambo nk'iryo ngiryo igomba gutuma ari Netanyahu, ari Donald Trump badasinzira mu buryo bwuzuye, baryama ntibasinzire, bihishahisha, bagenda badafite icyo twakita ko ari badafite icyo twavuga ko ari umutekano wuzuye. Ibi rero bikaba bihamya neza cyane ko Iran ikomeje gushyira igitutu kuri Leta Zunze za Amerika ndetse na Israel mu buryo bw'ingamba zo guhorera KHAMNEI. Nkuko bigarukaho nanone muri uyu muhango wo gushyingura KHAMNEI witabiriwe n'amamiliyoni y'abaturage benshi, umugabo wategetse Iran imyaka ibarwa muri za mirongo, akaba yarakorewe igikorwa cyo kumusezeraho. Abantu barirwa muri za miliyoni bari mu mihanda mu rugendo runini rwo gushyingura umuyobozi w'ikirenga Iran, isi yose ibitegereza. Byabaye igikorwa kidasanzwe. Kuwa kabiri umujyi mutagatifu wa Qom lanzwe n'imiraba y'abantu benshi bababaye barira, ubwo ibihumbi amagana bateraniraga gusezera ku muyobozi mukuru wa Iran Ayatollah Ali KHAMNEI wari gutwawe n'igikamyo kinini mu isanduka, bavuga bati aheza ni mu ijuru ariko turacyari ngo tuguhorere. Amasho yo mu kirere yagaragaje imbaga y'abantu bagenda muri Qom bazunguza amabendera ndetse bitwaje n'ibyapa biriho amashusho y'umuyobozi wishwe, bazunguza ibendera rya Iran bagaragaza amagambo akomeye, banavuga bati urupfu kuri Israeli, urupfu kuri Amerika. KHAMNEI yishwe mu gitero cya Amerika cyagabwe kufatanya na Israeli kuri Iran ku 28 Gashyantare, bitera intambara yamaze ibyumweru byinshi, ndetse n'uyu munsi utavuga ko yarabanyishije gukemuka, ahubwo igikomeje gutera ikibazo mu karere kisa n'isa intambara ishobora kongera gufunguka cyangwa se gutangira bundi bushya mu karere kose muri rusange. Ikigo cy'itangazamakuru cya Iran RNA cyavuze ko abantu benshi barenze ibirometero 7 amasengesho yo gushyingura yabereye mu misigiti mutagatifu wa Jakmarane akunda gushingirwamo cyane cyangwa se gustarirwamo cyane na Ayatollah. Hanyuma imibi igomba kwimurirwa iruhande rwa Iraq, imihango iteganijwe muri Najaf na Karbala mbere yuko KHAMNEI ashyingurwa kuwa 4 muri Mashhad mu majyaruguru y'Iburasirazuba bwa Iran. Ibikorwa rero bikwitirwa kumushyingura n'ikorwa byo kumusezeraho bwa nyuma, akugenda azengurutswa igihugu cyose ajyanywe muri Iraq. Televiziyo ya Leta ya Iran kandi yakiza agaragara amashusho yerekana imirongo y'abantu benshi bakikije umushigiti wa Jamkalane
majyepfo ya Kok, aho umuhango nyirizina wo gusezera kuri KHAMNEI wabereye. Bashabishira ko uyu musigiti wigeze kwakira Muhammad Imam wa 12 n'uwa nyuma wa Shia mwiringiro cy'inyejana cya 9, kandi umunsi umwe ngakazongera kugaragara kugira ngo azane ubutabera mu isi. Uyu Imam akaba nyine ngo yaragiye atarangije gahunda azagaruka gutanga ubutabera. Uyu yitwa Muhammad al-Mahdi, ni Imam wa 12 akaba n'uwa nyuma wa Shia waburiwe irengero. Bizwaho yagiye ngo aburiwe irengero mu kinyejana cya 9, igihe kimwe azongera agaruke rero azanye ubutabera mu isi cyane, niwe bategereje. Hanyuma abashia bari mu bikorwa bikomeye cyane byo gusezera uyu mugabo, bafite ibendera rinini ryanditseho ngo kill Donald Trump, hey Trump will definitely kill you, ganyuma tuzagufata tukwice tuzakurimbura. Ibyo ni ibyapa byanditswe bitwawe n'abaturage benshi muri kino gikorwa cyo guherekeza Ali KHAMNEI hariya muri Iran. Ibyapa byinshi byagaragaraho amagambo nk'ayo ngayo kwamagana Donald Trump no kuvuga ngo aragapfa, tuzamwica, tuzamurimbura, tuzamumara. Nimvugo zigaragaza neza ko Trump bamurwaye nk'abarwaye igisebe, bati kill Trump, mwice Trump, mumurangize, mumuvaneho. Izo ni imvugo zagaragazwaga n'abaturage. Tuve kuri ibi ngibi z'uyu muhango wo guherekeza Ayatollah Ali KHAMNEI, ahubwo muri iki gihe cyo guherekeza Ali KHAMNEI, ku rugamba hari ibikomeje kuba uburyo bukomeye cyane, ndetse byatunguye benshi bati sinone ibi kandi bije gute. Leta Zunze Ubumwe za Amerika sinone ziyotangiza intambara mu kigandaro mu gihe cy'icyunamo muri Iran. Nkuko bigarukaho agahenge ko mu kigobe cy'inyanja tari gusa nkaho kari kurangira. Raporo zirimo kugaragara z'ibisasu bishya mu majyepfo ya Iran nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaje ibitero bya gisirikare mu rwego rwo gusubiza ngo ibitero ku bwato bw'ubucuruzi mu nzira ya Hormuz. Bikaba ari ukwiyongera gukomeye cyane kw'amakimbirane mu karere. Nkuko itangazo rya CENTCOM ribitangaza, ingabo nyine za Amerika zo mu karere baravuga ko bagavye ibitero byinshi ku bintego za Iran nyuma y'ibitero byagabwe ku bwato butatu bw'ubucuruzi bwabikiranyaga icyakintu cyangwa se umuhora Hormuz. Itangazo rivuga ko iki gikorwa cyari kigamije gushora guhangana Iran nk'ikiguzi nyine cy'ibyo Iran yangirije kuri buno bwato bw'ubucuruzi bwa civil bwaturikirijwe cyangwa se bwarasiwe muri ya mazi ya Hormuz. Tezmwe zamavuga yuko ibyo ngibyo bitagomba kugenda nta gihano kibonetse kuri ibyo. Amakuru atangazwa ku mbuga nkoranyambaga no mu karere avuga ko hari ibisasu byumvishwe muri Siriki ndetse na Bandar Abbas no mu kirwa cya Qashem mu majyepfo ya Iran. Abayobozi ba Iran kandi ntabwo bahise bagira icyo batangaza. Isuzuma ryemewe ry'ibisasu byatangajwe kandi raporo ntizashoboye kuboneka ku giti cya Iran ubwango bagaragaje byangiritse. Ibaye mu gihe nanone kandi imihango minini y'icyunamo ikomeje Iran, aho isanduku ya Ayatollah Ali KHAMNEI yagejejwe ku kibuga cya Azari nyuma y'iminsi myinshi yo kwibukwa mu murwa mukuru wa Iran. Amakuru akaba ari kwemeza ko Iran ishobora guhita itangiza ibikorwa biremereye cyane kugira ngo itangire kwiyodana none kuri ibitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byibasiriye ibigo bitandukanye bya gisirikare bya Leta Iran n'amato abiri ya Leta Iran. Bavuga ko Amerika iri guhorera nyine amato y'ubucuruzi Iran yagavye igitero, bakavuga ko ari ibikorwa byakozwe na Iran bitemewe. Kubw'ivyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba guhana zitababarira. Iran yakoze iki gikorwa cyo kurasa kuri ubu bwato cyangwa se igikorwa cyo kurasa kuri aya mato y'ubucuruzi, ari nacyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko bari guhora Iran. Ibi rero bigaragaza neza cyane ko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi iyi ntambara ishobora kuba intambara yagutse kurusha uko byari bimeze mbere. Tugarutse kubiri kuvugwa nanone mu Burusiya, naho ibintu bikomeje gufata indi ntera ku rwego rudasanzwe. Mu buryo bumwe cyangwa se ubundi izamuka ry'ibitero rikomeje kuba agatera nzamba, bitari rimwe bitari kabiri. Gusa mbere ko nkujyana muri cya gice cy'Uburusiya, Iran yo irimo kuvuga ko igiye kurimbura ubwato bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, atari ubwato bumwe gusa bazarasaho, ahubwo bazarasa ku bwato bwinshi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bashaka amahoro ariko bikugaragara neza cyane ko adahari. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran byongeye kwisubiraho mu mirwano, bemera gufungura imirwano. Umutekano wo mu mazi ya Hormuz ntawo, mu kigo cya Persi ntawo. Tehran ikuga ibitero ku ntera zo mu mazi na Amerika igatera ibitero ku bikorwa remezo by'abaturage ba Iran.
ingaruka z'amakimbirane yo mu karere zirongera uko isaha igenda ihita indi kaza. Mu bitekerezo za Tehran, Washington yarenze umurongo utukura. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran yanenze icyemezo cya Amerika cyo gukuraho ibihano by'agateganyo ku bicuruzwa bike bya peteroli byoherezwa mu mahanga, ivuga ko ari ukunyuranya ku buryo butaziguye n'amasezerano basinyanye. Y'ingaruka ry'imirwano n'inzira diplomasi idakora neza ngo ni ikibazo gikomeye. Mu itangazo rikomeye ryanditse na Tehran yavuze ko Washington izitwaza ingaruka zo kurenga izirengera ingaruka zo kurenga ku masezerano, inabura ko Iran ifite uburenganzira bwo gufata ingamba zose ibona ko zikenewe kugira ngo irengere inyungu z'igihugu n'umutekano wayo nimba Amerika ikomeje kujabirira. Ikibazo cya diplomasi cyahise gihinduka icya gisirikare none kuri ubu ngubu. Ubuyobozi bukuru bwa Amerika butangaza ko ingabo zabwo zikomeje gufungura ibisasu byinshi bya gisirikare kuri Iran bitwikije kwa guhora. CENTCOM ngo itangaza ngo igikorwa cyatangijwe mu rwego rwo gusubiza ibitero byagabwe ku bwato butatu, ariko ni igikorwa gishobora gukomeza cyane mu karere. Ni nyuma ko na Iran ngo yaba yiteguye cyane gukomeza ibitero bitoroshye, bavuga ko bo impamvu bayikoze ari uko ngo Leta Zunze Ubumwe zenga ku masezerano bemeranije y'agahenge ntibakore ibishoboka byose ngo ubahirize ibyo bemeranije. Amakimbirane aheruka yatangiye nyuma y'uko Minisiteri y'Imari ya Amerika ikuyeho uburenganzira rusange bwari bwatanzwe bwo kugurisha peteroli n'ikomoka kuri peteroli bya Iran by'agateganyo. Iyo tegeko ryasohoye kuwa mbere muri uyu mwaka, hanyuma bishobora kuzageza tariki 21. Washington yagabanyije itariki ntarengwa itegeka ko ibikorwa byose bisigaye bigomba gucuruzwa bitenze tariki 17. Abategetsi b'Abanyamerika bavuze ko iki gikorwa ari igisubizo cy'ibitero byagabwe ku bwato bw'ubucuruzi hafi y'umugezi wa Hormuz. Bavuga ko ibikorwa bya Iran bidakwiriye na gato. Nyuma gato itangazo ry'ibihano ryahise risohoka, hagaragaye amakuru y'ibisasu byinshi mu majyepfo ya Iran. Itangazamakuru ryo muri Iran ritangaza ko ibisasu byaturikiye muri Bandar Abbas. Bize gukurikira inkuru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashyize ku rubuga rwabo binyuze muri CENTCOM. Ikurikirana none urwego rw'ubucuruzi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ruteganya ibihano, kavuga ko amato atwaye peteroli ya Iran, iyo peteroli ifatiwe ibihano kandi niri kugurishwa itagomba kuzanza tariki 17. Hanyuma itari yagurishwa yo irafunzwe kugeza tariki 21. Nyuma gato y'ibyo bihano ibisasu ngo turi muri Bandar Abbas, Kashem na Taliki. Ibyo byose bigaragaza neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zifuje gutangiza intambara mu buryo bweruye, cyangwa se kongera gutangiza ibitero gahunda y'ibitero kongera kababundi bushya. Umukozi wa Amerika yabwiye Reuters ibitero byose sisitemu zo kurinda ikirere za Iraq, ibikoresho byo kugenzura inkombe, ibisasu bya misile birwanya ubwato, aho ibisasu bya misile biva ku butaka bijya mu kirere n'ahantu haterwa hakoreshejwe indege zitajya pilote. Izamuka ry'igitero ryaje kandi kuzana nanone usobanuro bubi cyane bw'imimerere mu rasazo bwa hagati. Iran itangaza igira iti ntabwo tuzaza kwihangana gukomeza kurasa ubwato ubwo aribwo bwose uranya muri kano karere, atari ubwato bumwe ahubwo bwinshi, not a single ship. Ntabwo ari ubwato bumwe gusa turibasira, ahubwo turibasira ubundi bwinshi cyo kwibasira aka gace. Bireka bigaragaza neza ko Iran ngite gukora ibikorwa bisa nkaho kwihorera kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe Amerika nayo isa nkaho yafunguye urugamba rutoroshye kuri Iran. Ibi rero biri gutuma RGC ibona neza ko agasumburutso n'agasuzuguro ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko n'ubundi bamwe bari batangiye kubibona mu gihe Leta Israel yarangije kugaragaza neza ko icyemezo cyo guhagarika imirwano batacyakiriye neza, kandi bamwe akabasobanura neza cyane ko iyi ntambara n'ubundi Leta Israel ari ifitemo inyungu cyane kandi isa naho itwaje ingamira Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika ijya mu cyerekezo Israel ishaka. Niyo mpamvu Israel mu gihe yangaga iby'iyi ntambara ko byahagarikwa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagomba gushaka uburyo zava muri aya masezerano binyuze mu kuyarengaho cyangwa se kongera kurasa kuri Iran. Tujya ku Burusiya. Uburusiya buvuga ko bwateje ikindi kibazo gikomeye cyane ku bushobozi bwa Ukraine mu rugamba. Moscow ivuga ko ingabo zayo zagabye igitero gikomeye cyane ku bigo byinshi bigenzura indege zitagira pilote, bagasenya ubiko bw'amasasu, ndetse izi ngabo za Moscow zinasenya station y'itumanaho ya Starlink mu gihe bongereye ibikorwa byo kugaba ibitero ku rugamba. Ibirego biheruka bije mu gihe imirwano ikomeje kwiyongera muri Asazo bwa Ukraine n'umuturere duhana imbibi n'igihugu cy'Uburusiya. Nk'uko itsinda ry'intambara ry'Uburusiya riri mu burengerazuba ribivuga, ingabo zaryo zakuyeho ububiko bubiri bw'amasasu bwari buri mu misozi ndetse n'ibigo 46 y'ubugenzuzi bw'indege za UAV zo muri Ukraine na station y'itumanaho ya Starlink mu masaha 28 ashize. Umuvugizi w'itsinda rya Battle Group Ivan Bigma
yavuze kandi ko imitwe y'ingabo z'Uburusiya zirwanira mu kirere zarafashe indege 29 zitagira pilote za Ukraine, indege 35 zarashishijwe, imbunda imwe iyobowe n'imbunda 3 za rutura cyangwa twita imbunda z'imizinga, zose zarafashwe. Hanyuma Uburusiya ibyo buvuga biremezwa ku giti cyabo. Moscow ikavuga ko ibitero ari kimwe mu bikorwa bigamije kugabanya imbaraga n'ubushobozi bwa drone za Ukraine, yanagizwe rero nini cyane mu bikorwa by'ubutasi no bw'ibitero uburindo by'Uburusiya mu gihe cyose cy'intambara. Ingabo z'Uburusiya nazo zivuga ko kandi zikomeje kongera imbaraga mu bikorwa byazo ku butaka mu bice bitandukanye by'imirwano, mu gihe zishaka kongera imbaraga mu iterambere ry'imirwano kuruta uko byari bimeze mu gihe gito. Birutse kuba nyuma y'iminsi nanone mikeya, Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje ko Moscow ishobora kwagura icyo yise agace k'umutekano bangace bigaruriye mu turere duhana imbibi na Ukraine, niba Kiev gikomeje kugaba ibitero ku baturage b'imbere mu Burusiya. Mu kiganiro yagiranye mu nama yabereye mu biro by'umuyobozi bw'ingabo zihuriweho mu cyumweru gishize, Putin yavuze ko hagiye gufatwa izindi ngamba mu gihe ibitero byambukiranya imipaka bikomeza. Bivugwa ku rugamba bishimangira akamaro kanini k'indege zitagira pilote na satellite mu ntambara, kuko ngo impande zombi zikomeje kwishingikiriza cyane ku bikoresho bitagira pilote n'intambara z'ikoranabuhanga. Imyigaragambyo kandi yibasira ibikorwa remezo by'indege zitagira abapilote nk'imiyoboro y'itumanaho, birimo kuba kandi igice gikomeye cyane cy'intambara. Imirwano ikomeje mu nzego nyinshi, aho Moscow na Kiev bavuga ko ibikorwa bya gisirikare bikomeje nta guhagarara. Uko ibitero byinshi bijya mbere, niko mwanzi nawe aba ari kwibasirwa. Ariko kandi nanone Uburusiya nibwigera na rimwe bugaragaza ko buzigira bucika intege. Aya n'amagambo amwe Vladimir Putin yatangarije mu gihugu cye Uburusiya, abwira abenegihugu, abwira abakurikirana amakuru yo ku mirongo y'imbere icyo Uburusiya bwimakaje, Uburusiya bushyize imbere kigomba gukorwa uko byagenda kose. Vladimir Putin agamya neza cyane ko ibikorwa zabo nta guhagarika bikuzabaho na gukeya. Uko ibitero byinshi biba, umwanzi agerageza kujya ku ntego zacu z'abaturage. Birumvikana ko tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo turinde iri terabwoba kandi turinde abaturage bacu. Ariko uko umwanzi agerageza cyane, niko tuzagomba gushyiraho agace kanini k'umutekano ubutaka bwose, cyane cyane ko aka gace kimwe n'utundi turere tuvuga uyu munsi nako ari ubutaka bw'Uburusiya bishingiye ku mateka. Rero tuzakora ishoka byose kugira ngo twigarure aka gace byange bikunde. Cyo nshaka kugira ngo mumenye rero ni iki: ingabo z'Uburusiya zikomeje gukora neza cyane mu ngamba zo ku rwego rwo hejuru mu gihe cy'ibikorwa bya gisirikare twatangiye, kandi kubohoza Konstantinovka ni ingenzi cyane mu za politika. Uyu mujyi nk'uko twese tubizi neza ni ihuriro ry'ingenzi ry'ubwikorezi n'inganda zikomeye muri Donbass, ifite amazu 20 kandi mu gace ka Sami nk'ikigo cy'akarere hari abantu 30,000. Rero iyi ni imibare tushobora kugereranya. Noneho rero Konstantinovka ni itsinda ry'ingabo zo mu majyepfo nanone bafunguye inzira igenzura neza cyane kugera muri Kramatorsk na Sloviansk n'utundi duce two muri Donbass. Nta gushidikanya ko rero tuzakomeza gufata ubutaka bwinshi kugira turinde Repubulika y'abaturage ya Donetsk. Potoska ku bijyanye no gushyira agace k'umutekano ndabigarukaho. Ni igice cy'ingenzi cy'isano, igice cy'ingenzi cyo gukumira ibibazo rusange. Imitwe ya gisirikare y'itsinda ry'ingabo za ruguru irimo guhangana n'ibyo bibazo neza kandi ikomeje kuruyukana imitwe y'abanzi kure y'imipaka y'Uburusiya. Uruhare rukomeye muri ibi ni uruhare rukomeye rwa gisirikare, nta gushidikanya. N'abasirikare bacu bakuru bari mu bikorwa imbere ku rugamba, bategura neza, bafite discipline kandi bategura ibikorwa ziza bya gisirikare mu kwitanga ndetse no gukunda igihugu cyabo. Rero bafite ubucuti n'ubuvandimwe mu gukoresha intwaro. Ndashimira cyane nanone byimaze y'abakozi bose b'intwari bagaragaza buri munsi ubutwari bwabo, kandi birumvikana nk'uko nabivuze, abantu bose bagaragaje cyane bagomba gusabirwa ibihembo muri leta. Noneho rero amagambo make yerekeye
umwanzi ukora igikorwa cyo gutangaza amakuru atariyo no kwamamaza ibinyoma, ibyo bita ngo nibiva mu ntekerezo zabo ku butegetsi bwa Kiev, bakabyita ngo nibyavuye ku rugamba. Ndashaka kuvuga ku butegetsi bwa Kiev bwabwo ndetse n'abita baharanira amahoro b'i Burayi, intego yabo mu by'ukuri atari amahoro, ahubwo ari ugukomeza intambara n'Uburusiya. Kugeza ku Banya-Ukraine ba nyuma mu buryo bavuze no mu bikorwa zabo bishimangira icyo twibwira, intego zabo nyakuri ni hafi ya ntazo. Ndashaka kuvuga ko itangazo ryatanzwe n'abayobozi bamwe na bamwe b'umuryango w'ubumwe bw'u Burayi ya 7 Kamena 2026 rivuga ko bishimiye uburyo bushya bwo gukoresha ikoranabuhanga ritajya pilote nk'uko babivuga ngo ryakoreshwe n'ubutegetsi bwa Kiev, kandi namaze kubivuga ku mugaragaro. Navuze ko ibyo byumvikana ko iki ari ikibazo gikomeye kandi gihari, kandi ikibazo tugomba guhangana nacyo. Ese bivuze ko bafite mu mutwe muzima bashaka kuza gutera kwa civile bacu, bakumva yuko bazagenda amahoro, bica abana bacu, bica amashuri? Ese bivuze ko bashishikariza imyigaragambyo nk'iyo ngo natwe tuyikora iwabo? Ubwo tuzarimbura ibikorwa remezo bya gisirikare ku buryo bwuzuye, ibikorwa byose batera inkunga tuzabishyira hasi. Uwo ni Bwana Vladimir Putin asobanura neza cyane ko Uburusiya bukomeje ibikorwa bya gisirikare kuri Ukraine kandi nta guhagarikwa. Mu gihe mvise yuko muri Iran ndetse na Russia na Ukraine, urumva amahoro ku isi azaboneka bigenze gute? Ndagushimiye ko inshuti nziza ukomeze kugubwa neza, amahoro imigisha n'amahirwe bikomeze kuri wowe. Shalom.